Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikirana ku Ibendera TV. Nongeye gusuhuza umuryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV bagera ku bihumbi 54,900 bose, abantu benshi kandi dushimira cyane. Mwese rero ikaze muri aya makuru y'ukuri wa mbere tariki enye Kanama muri mwaka w'ibihumbi 2025 n'amakuru asoza y'uyu munsi. N'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kwanzikira muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira, tubabwire ko ahitwa Kiriba abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwa deploying abasirikare benshi cyane n'ibikoresho bihambaye. Turaza kubirebera hamwe, turaza kandi kurebera hamwe bijyanye no kwa abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye kwimena ku bwinshi muri uyu mujyi wa Uvira. Turarebera hamwe aho binjiriye. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu, tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe abongeye gucakirana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ahitwa Kamakombe ni muri grupema ya Bugore. Hano turaza kurebera hamwe bijyanye n'imirwano yahabereye. Turaza kandi kugaruka ku mupango n'amayeri no kujijisha by'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, by'umwihariko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaba cyarahisemo kwiyita Wazalendo muri iyi minsi, bakavuga yuko ngo Wazalendo arizo zirimo kugaba ibitero, nyamara ari igisirikare cya FARDC ni mu rwego rwo kujijisha bijyanye n'aya masezerano abarwanyi barwana cyase igihugu cya leta ya Kongo cyashyizeho umukono hagati yabo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri ayo masezerano mwibuke harimo umurongo ujyanye n'agahenge abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero bakaba baramaze guhimba amayeri. Turaza kwerekeza kandi muri teritwari ya Rucuru, imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zo muri zitwa CMC yongeye kubura mudugudu wa GTN. Ku munsi wa jobundi uyu mudugudu twawugarutseho tubabwira ibijyanye n'imirwano n'ubundi yari yahabereye. Uyu munsi rero y'imirwano yongeye kubura. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebera hamwe bijyanye n'intambara yongeye kuba uyu munsi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo mu duce dutandukanye kandi twinshi twaha muri Masisi. Turaza no kunyarukira muri teritwari Ituri, tubabwire ko abasivile bishwe urw'agashinyaguro ari benshi ahitwa Jugu. Turaza kurebera hamwe ibirambuye kuri aya makuru. Mwese rero nongeye kubaha ikaze muri aya makuru, nifuza ko mwagiramo uruhare rwo kudukurikira. Kwanza urwa kabiri n'uruhare rwo gukora like, winjira hano uhita ukora like. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, icyo ngusaba no gukora subscribe. Wamara gukora subscribe ugakora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo amakuru ajye agera hano ubibona ko yahageze, udatakaje umwanya wo kujya gushakisha cyangwa amakuru akugereho yabaye umuranzi. Mwese rero mbahaye ikaze risesuye muri aya makuru. Reka mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze kuri mwese nanone muri aya makuru twinjiyemo muri aya masaha.
aho herereye niba turi kumwe nyandikira unyandikira uti turi kumwe 5 kuri 5 ni buri kunyumva neza ubimbwire niba utari kunyumva neza nabwo ubimbwire kugira ngo abo ku buhanga bw'ibyuma bahite bakemura ikibazo byihuse abaherereye muri Canada abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaherereye mu Bubiligi abaherereye Norvège abaherereye mu France n'ahandi tubahaye ikaze abaherereye Zambia mu gihugu cya Kenya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cya Uganda mu Burundi no muri Mozambique namwe tubahaye ikaze tutanga ikaze rero reka atunahe ikaze abantu baherereye mu Rwanda mu turere twa Kayonza Rutsiro Rubavu Gicumbi na Musanze n'abaherereye mu mujyi wa Kigali abantu twagiraga bari baherereye muri Muhanga na Kamonyi nago tukibabona muzamura gatoki niba rero harabo turi kumwe baherereye muri ibyo bice namwe mwigaragaze hanyuma rero abantu mwese umuryango mugari wa Ibendera TV mudukurikira ashimira tunabayikaze nako duhaye ikaze abantu abo muryango mugari wa Ibendera TV by'umwihariko muri groupe ya WhatsApp ya Ibendera TV abadukurikira namwe kuri channel ya Ibendera TV namwe tuba ahaye yambo twanzike n'aya makuru n'amakuru duhereye muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira hitwa Kiriba abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kudeployinga abarwanyi benshi cyane no kuvuga abasirikari benshi bamaze kudeployingwa muri ibice bakaba badeployinzwa muri ibice n'ibikoresho byinshi cyane ni nyuma yuko aka gace ka Kiriba abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo bamaze iminsi bahasumbuwa bahagaba ibitero bikomeye bagaba ibitero biremereye hifashishijwe intwaro zitandukanye abasivile bagahangayika kubijyanye n'umutekano wabo abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe bakaraswa uyu munsi rero abarwanyi b'intare za Sarambwe iki gikorwa bagifasheho umwanzuro ukomeye birangira rero badeployinze abasirikare benshi cyane muri ibice bya Kiriba kujya gutanga protection kuri aka gace ka Kiriba za Runingo na Sange ibi rero bikaba abiraza gukomerera abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo bajyaga bitwikira umutaka wa Zarendo bakavuga ko ngo ari wa Zarendo ziri kugaba ibitero ruguriyi bakazamuka ndetse bakanarasa amasasu muri Isange ngira ngo rero uyu munsi ntago biraza kongera kuborohera kubera yuko agahuru kimbwa karimo kagenda agashya ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kudeployinga abasirikare kandi benshi n'ibikoresho byinshi kandi bigezweho aha muri aka gace ndagira ngo nkubwire ko ubu biraza kujya bikomerera abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo kongera kuba babasha kugaba ibitero muri ibi bice tukiri mu makuru ajyanye n'uyu mujyi wa Uvira reka tubabwire ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye kumishwa cyangwa se bongeye kumenwa muri uyu mujyi wa Uvira ku bwinshi n'abasirikare rero binjiye muri uyu mujyi binjiriye mu bice bya Kavivira ndetse baturutse hirya kuri uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi abangaba rero bongeye gusukwa muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi intego n'imwe umugambi n'umwe icyerekezo ni kimwe ngo nukurinda kwanza uyu mujyi wa Uvira bakawurinda ko abarwanyi b'intare za Sarambwe batawinjiramo iyindi ntego ngo nukurwana abarwanyi b'intare za Sarambwe bakabirukana mpaka bongeye kwisubiza ibice byose abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira ubwo no kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Bukavu za Kavumu aho hose za Karehe aho hose ndetse ukazamuka ukagera n'Igoma n'ahandi hose
abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bikomera, ariko kandi ibimenyetso bifatika biniyongera bigaragaza ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kwitegura imirwano ikomeye kandi yikaze, bateganya cyangwa se bategura kugaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twerekeze no muri teritwari ya Kabare, ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha Kabare tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gucakirana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, baje bitwikiriye umutaka wa Wazalendo, ndavuga abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aha rero bongeye gutsakirana no kurwanira n'ahitwa Kamakombe, ni muri grupama ya Bugore, aha muri teritwari ya Kabare. Ni imirwano yongeye kubura mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ikaba ari imirwano bivuga ko ngo yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje, aho n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baje kurasana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibintu birakomera, urugamba ruratinda. Ni nyuma y'uko n'ubundi ahangaha hamaze iminsi habera imirwano, ariko n'ubundi rimwe na rimwe abarwanyi b'intare za Sarambwe bakagira gutya bagakora bakagira gutya bagasa n'abasubira inyuma, siritu nk'iyo bageze mu bice byinshi birimo cyangwa se bituwemo abasivile, kandi babona yuko abasivile batari babona uburyo bwo guhunga. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bagiye bagira gutya bagakora baka. Uyu munsi rero abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo bongeye kugaba ibitero muri ibi bice, bibwira yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe baza gukora baka bagasubira inyuma. Rero ngo habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse akaba ari imirwano ngo yarasiwemo abatari bakeya bo ku ruhande rwa Wazalendo. Gusa ariko n'ubundi aha ngo kubera abaturage benshi batuye aha muri aka gace ka Kamakombe muri grupuma ya Bugore, n'ubundi abaturage mu rwego rwo kugira ngo babanze bisuganye babone ko bahunga, abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo babaye nk'abasubira inyuma gatoya, ariko aka gace kose cyangwa se uyu mudugudu wose ngo bakaba bisa naho cyangwa se ari bo barimo kuwugenzura, nubwo Wazalendo ngo hari agace gatoya barimo, ariko n'undi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe nibo bari under control y'ibi bice. Reka rero ubwo tuvuye aha Kamakombe duhite tunagera kuri ya manyanga, kujijisha cyangwa se imitwe, kimwe nuko ushobora kuvuga ko ari tekinike za gisirikare. Ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe ahenshi barimo kwiyitirira Wazalendo, nyamara amakuru yamaze kujya ahagaragara. Njyewe narababwiye ngo hano ku Ibendera TV nzajya mbagezaho amakuru y'ubwino, amakuru acukumbuye, kandi ni amakuru tuba twagerageje gutara impande n'impande, tukagenda tunavugana na bamwe mu baturage abaherereye aho imirwano iba yabereye, aho imirwano iba imaze iminsi ibera, kugira ngo tubahe amakuru n'ubundi yizewe. Umupango rero w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC wamaze kuvumburwa ndetse wamenyekanye, akaba ari uko rero ngo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa agahenge n'ubundi bagiye basinya kuri ya masezerano baheruka gusinyana n'uruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe i Doha muri Katari, ndetse bagategeka ko muri ayo mahame shingiro aganisha ku masezerano y'amahoro bashyizeho umukono hagomba kubamo
ingingo igaruka ku bijyanye n'agahenge, ndetse abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bamaze iminsi bashinjwa n'uruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe guhonyora no kurenga ku bijyanye n'agahenge. Ubu ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo begukanye uwundi mupango. Ni umupango rero barimo gukoresha izina rya Wazalendo, abarwanyi b'intare za Sarambwe bakarwana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bazi ko ari FARDC nyamara kumbi ari bakarwana na Wazalendo, bazi ko ari Wazalendo zo muri Kongo cyangwa se zirwanira leta ya Kongo, nyamara ari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC biyambitse umutaka, biyambitse umwambaro bakitwikira umutaka wa Wazalendo. Nkuko rero amakuru abitangaza ngo hirya no hino ahabereye imirwano uyu munsi, ngo byagiye bivugwa ko ari Wazalendo zirimo kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe ko ngo atari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni mu gihe kandi ibingibi bije mu rwego rwo kujijisha kugira ngo n'ubundi leta ya Kongo itazafatirwa ibihano ishinjwa kwanga gutanga agahenge kuri aya mahame yagiye asinywaho. Bakaba rero batangiye kugenda bagereka imirwano irimo kuba hirya no hino kuri Wazalendo, cyane ko bivugwa ko ngo izi Wazalendo ari abaturage basanzwe bahawe intwaro atari igisirikare. Ubwo rero ngo bikaba byagorana ku miryango mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye kuba bafatira leta ya Kongo ibihano, nyamara ngo igisirikare cyabo cyarashyize mu bikorwa ibijyanye n'agahenge, nyamara ariko n'ubundi aribo bakirimo kurwana, ahubwo icyo bahinduye ari umwambaro bambaraga bakiyambika umwambaro wa Wazalendo. Ngibyo rero ibyo nababwira mu kanya nari mbabwiye, ni ibi ndaza kubisobanuraho bijyanye n'umupango wa FARDC n'ubundi barimo bajijisha, bakaba rero ngo barimo kurwana abiyise Wazalendo. Ngibyo rero reka aya makuru tuyakomereze muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbahe ikaze muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu niho twerekeje mikrofone, twinjire rero mirwano yiriwe ahangaha, imirwano y'ikaze hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zitwa CMC na FDP. Ni imirwano rero yabereye mu mudugudu wa GTN ahangaha muri ibi bice. Ni imirwano y'ikaze yongeye kwaduka, ikaba yadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 4 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Ikaba ari imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo, umutwe wa CMC ndetse na FDP. Ni mu mudugudu wa GTN uherereye mu murenge wa Kihondo, ni mu karere ka Rucuru, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka aho ibi byabereye aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe batangiye kwinjira muri uwo mudugudu ku isaha y'isa 3 za mu gitondo, bagahita abagaba igitero simusiga kuri Wazalendo zitwa CMC FDP. Bari bamaze icyumweru cyose imirwano yarabaye nk'ihagarara muri ibi bice. Nyuma y'amasaha make impande zombi zitangiye kurasana bikomeye,
n'ubundi bibyaje gutera ubwoba bukomeye ku baturage batari bakeya bari barasigaye muri iyi midugudu, dore ko bivuga ko hari bamwe bamaze guhunga kera cyane. Aba rero bakaba bongeye nabo kwisanga munsi y'imirongo y'amasaso. Kugeza ku manywa yo kuri uyu munsi, urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwakomeje kugenda rwumvikana mu murenge wa Kihondo, aho abaturage benshi cyane bari barahunze kubera ubwoba bari baratewe n'izi wazalendo zitwa CMC FDP. Amakuru atugeraho kandi aravuga ko ubu umudugudu wa GTN uri mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, mu gihe CMC FDP bo abakiri mu gice cy'iburasirazuba bw'uwo mudugudu. Abaturage benshi ba GT bakaba bahunze, bamwe berekeza Imweso, abandi bajya Kicukiro. Amazu agera kuri 15 akaba yose yasenywe n'ibisasu bikomeye byatewe n'uruhande rurwanira leta ya Kongo muri iyi mirwano n'undi yongeye kubura muri aka gace. Iyi mirwano rero ikaba yateje impagarara no mu yindi midugudu yegeranye na Mweso, cyane ahitwa Bumbasha. Umwe mu baturage baherereye ahangaha twavuganye yagize ati guhera saa 3 za mu gitondo y'imirwano yabereye GTN hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na wazalendo zitwa CMC FDP. Uyu muturage agakomeza agira ati twebwe twahise duhunga tujya Imweso, ariko abarwanyi ba CMC bari bamaze amazu yarashweho urufaya rw'amasasu arangirika. Uyu muturage akomeza agira ati imirwano iracyakomeje kandi irakomeye, ariko CMC ntiyabashije guhangana, ahubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira GTN. Iyi mirwano ikaba yateje impagarara n'ubwoba bwinshi cyane mu yindi midugudu yegereye Mweso, cyane ahitwa Ibumbasha. Ngibyo rero ibyo twababwira ku mirwano yongeye kubura ahangaha muri teritwari ya Rutshuru, dore ko hano undi hari hagiye kumara igihe kinini hari mu gahenge k'amahoro, ariko imirwano ikaba yongeye kubura, kandi bikaba bigaragara ko ari imirwano ngo irimo gukoreshwamo intwaro ziremereye n'izoroheje, bivuze ko rero imirwano nayo ikaze. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire cyangwa se tugaruke ku mirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na wazalendo yabaye kandi kabera mu duce twinshi. Kuri uyu wa mbere tariki enye Kanama muri uyu mwaka w'2025 mu gitondo y'imirwano y'ikaze yongeye kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba wazalendo mu midugudu myinshi yo mu murenge wa Mufunyi, Kibabi mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko byemezwa n'abaturage batuye muri ibice, abantu benshi ngo batunguwe n'urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuva saa 10 za mu gitondo, bituma abenshi batangira guhunga kandi ku bwinshi. Ni ibintu rero bikomeye cyane, ibi bikaba byemezwa n'abaturage batuye muri ibi bice, bavuga ko ngo abantu benshi n'ubundi bamaze guhunga. Amakuru atangwa n'abakuru b'imidugudu avuga ko amasasu n'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye mu midugudu ya Katovu, Karoba, Amugoti na Katunda, ni hafi neza y'uyu mujyi wa Uvira. Ni hafi y'umujyi wa Katoyi.
abaturage rero bakavuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bateye ku birindiro by'abarwanyi ba Wazalendo mu itsinda ryitwa Patriote Resistance Congolese, bikaba bikekwa ko iyi mirwano ikomeje kuba ni mu gihe mu cyumweru cya gatatu, ni mu gihe igiye kumara icyumweru cya gatatu iba kandi yikurikiranya. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kumwe n'abarwanyi ba M23 bakaba bashinja abarwanyi ba Wazalendo gukorana cyangwa kuba mu bufatanye n'abarwanyi ba FDLR mu bice bimwe na bimwe byo muri Masisi. Ngibyo rero uko byifashe. Yes, reka dukomeze n'aya makuru, ariko nanababwira yuko turimo kugenda twerekeza ku musozo. Reka rero aya makuru tuyerekeze muri turi mu kanya gato tuze twanzura n'aya makuru. Abasivile bagera kuri 5 bishwe n'abarwanyi ba Zaire na Kodeko ahitwa Ijugu. Abantu 5 bishwe bakaba barapfuye ku wa gatanu ushyira kuwa gatandatu, ni mu bikorwa bishya by'ubugizi bwa nabi bwerekeye mu karere ka Jugu, nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano zaha muri bice. Bagira bati tariki 4, ni ukuvuga kuri uyu wa mbere tariki 4 Kanama muri uyu mwaka w'2025, imvururu zongeye kuba nyinshi cyane, aho n'ubundi Wazalendo zongeye kugera gutya azikiyambura cyangwa se zikajya kure y'intwaro kugira ngo n'ubundi bakomeze bahangane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugenda basumbuwa abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni imvururu nyinshi kandi ziremereye zongeye kubera ahangaha. Abarwanyi b'umutwe wa Zaire bafitanye isano na Convention pour la Révolution Populaire, ni ukuvuga CRP, yowe n'umugabo witwa Thomas Rubanga, bishe abasivile 3 aba Kodeko, bakaba bishwe abandi bantu 2 bagakomereka. Ni mu mudugudu wa Akadore, nk'uko n'ubundi byemezwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikorwa byabaye ku munsi w'ejo bundi ku wa gatanu, bibera mu mudugudu wa Nizi uri mu birometero 35, ni mu majyaruguru ya Bonia mu karere ka Jugu. Aha rero nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano, abagabo batari bakeya ngo bitwaje intwaro bamenyekanye nk'abarwanyi ba Zaire bongeye kwirara mu baturage, barasa abantu 3 bari bavuye ahacukurwa amabuye y'agaciro. Abakuru b'amoko bo mu muryango wa Loni bakaba bamaganye iryo bara. Ku cyumweru ahagana saa 12 za mu gitondo, abarwanyi ba Kodeko batari mu murongo w'itegeko bafashe bugwate abantu 2 bari mu mirima yabo mu mudugudu wa Kadore, ni mu gace ka Ropa, maze bica abakoresheje imipango abaturage batari bakeya. Inzego z'umutekano zitangaza ko nyuma yo gukora ayo mahano, abarwanyi bahise bahungira mu mudugudu wa Kenya mu gace ka Warendu n'ubundi muri ibice. Ngibyo rero reka n'ubundi ni mu mudugudu wa Sesere ho mu gace ka Warendu Jatsi,
aho twari tuvuze rero ko ari mu mudugudu wa Kenya ntago ariko abimeze ahubwo ni mu mudugudu wa Sesere. Abasirikare ba FARDC bakaba bahageze ahashize akanya gato bajyana imirambo mu kigo cya Ropa Centre, naho abandi ngo basanze bayabangiye ngata aba arahunga. Ngibyo rero ko byifashe muri update zari zigezweho muri aya masaha hano ku Ibendera TV. Cyo nababwira nuko n'ubundi hirya no hino abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugenda batanga gasopo banihaneza ku rugamba abarwanyi ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ngibyo rero hanyuma rero Kavumu n'ubundi hongeye kwirirwa imirwano, ndetse hari abakomeje kuvuga yuko ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba cyabaye tombe mu maboko y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibi ngibi ari ikinyoma cyambaye ubusa. Nubwo imirwano yabereye mu bice bya Kavumu, ndetse ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bari bihaye misiyo yo kubohoza iki kibuga cy'indege cya Kavumu, ibintu ngo byaje kubananira ndetse birangira bongeye gusubizwa inyuma. Ikindi kandi ngo barashwe batababariwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka rero ambabwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru. Mwese nongera kubashimira cyane cyane abo babana natwe bagaterekaho like nk'ibintu bimaze kumenyerwa, bamaze gukora subscribe bagakora no kuri ako kantu k'inzogera. Mwebwe mugiye kudufasha gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe batandukanye. Hanyuma ubundi namwe mwamaze kutwandikira muduha ibitekerezo, bifurije kugira ijoro ryiza. Imana ibane namwe kandi ibarinde.